Pozdrav svima, a posebno Karli koja me zamolila da detaljnije objasnim nezavisno složene rečenice. Pa je na ploči kratak pregled svih 6 vrsta. Nezavisno složene rečenice nazivamo složenima zbog toga što su složene od više surečenica, znači da imaju više od jednog predikata. Nazivamo ih nezavisnima zbog toga što surečenice u njima možemo razdvojiti i svaka može stajati sama za sebe. U ovim navedenim rečenicama predikati su označeni crvenom bojom, jer koliko je predikata, toliko je surečenica u jednoj složenoj rečenici. Možemo početi s nabrajanjem vrsta. Prva vrsta nezavisno složenih rečenica je rečenični niz. Primjer je: pišem zadaću, slušam glazbu, pjevam. Surečenice u rečeničnom nizu odvajamo zarezom i ne koristimo veznike. Druga vrsta nezavisno složenih rečenica su sastavne rečenice. Primjeri su: čitam i pišem, nisam zao niti želim biti. Veznici su ovdje i niti, oni su označeni zelenom bojom, a ovdje su nabrojani svi veznici koje koristimo u sastavnim rečenicama. To su i, pa, te, ni, niti. Njih pišemo bez zareza. Treća vrsta nezavisno složenih rečenica su rastavne rečenice. Primjeri su: znaš ili ne znaš, hoćeš ili nećeš. One imaju samo jedan veznik, to je ili. Njih pišemo bez zareza. Četvrta vrsta nezavisno složenih rečenica su suprotne rečenice. Primjeri su: zovem, no ne javljaš se, on je visok, a ja sam niska. Veznici su no i a ovdje su nabrojani svi veznici koje koristimo u suprotnim nezavisno složenim rečenicama. To su a, ali, nego, no, već. U pisanju suprotnih rečenica koristimo zarez. Peta vrsta su isključne rečenice. Primjeri su: svi pjevamo, samo on šuti, djeca su stigla, jedino Ana kasni. Veznici u njima su samo i jedino, a ovdje su nabrojani ostali veznici. To su samo što, jedino što, osim što i tako dalje. Njih pišemo sa zarezom. Šesta vrsta su zaključne rečenice i primjeri su: pada snijeg, dakle grudat ćemo se. Pročitali smo, zato razumijemo. Veznici u njima su dakle i zato, a veznici zaključnih rečenica općenito su oni najčešći: dakle, zato, stoga. U njima uvijek pišemo zarez. Ponovit ćemo. Nezavisno složene rečenice imaju 6 vrsta. To su rečenični niz, sastavne, rastavne, suprotne, isključne i zaključne. To su rečenice koje imaju više od jednog predikata i u kojima surečenice možemo izdvojiti, te one mogu stajati same za sebe. Da bismo ih razlikovali, potrebno je dobro naučiti veznike koji u njima stoje i koji međusobno spajaju, to jest razdvajaju dvije surečenice. Detaljnije o svakoj vrsti nezavisno složenih rečenica govorit ćemo u sljedećim videima. Hvala.